ukeneye ibintu bihindura ijambo ry'Imana ni igisubizo. Genda uza kuvoma amazi ngo yango ni kure. None urashaka ngo bigende na twarashwigiriye turahwera ijambo riravugwa ngiri turisoma mu buryo bw'ikinyarwanda abazi icyongereza basomye mu cyongereza ya kuvoma amazi ngoya okay zishwa n'umuntu tangaza kizokuba kandi muzi profete yaje wacu aratubwira ngo iwakorera mu mahame shakuvoma amazi barirutse direct voma amazi mushire mu binani direct ndagumeka mukore gutya hanyuma final bigenda gutya amazi ahinduka naho bishingiye soma Bibiliya irakubwira icyo ugomba gukora. Yesu aje kubavomera amazi yaremye iriba narangiza aje kubavomera amazi. Erega mwebwe sibahati ngo sinshoboye simbashije senga iminsi 70 dufite amasengesho yo kubohora ibintu yasenge tusenze wa mudusenge urashaka ngo Yesu aje kuvomera amazi aze namara gushika y'amazi ayashwe mu bibindi akazi ka Yesu nakahe akazi k'abantu nakahe menya amakuru akazi ka Yesu nakahe akazi kawe nakahe ibintu iyo bikoranye turabafatanya bikorwa ibintu bi amazi ahinduka vino. Dukomere Imana yacu amashyi. Let's applaud to our God. God efenaka. May God bless you. Imana imugishe. Urakoze mwami Imana mu izina rya Yesu duciye bugufi tugushize hejuru uhimbazwe n'amahanga himbazwe n'amoko himbazwe n'imiryango turagukunda uradukunda warabigaragaje izina ryawe rishimwe dupfukamye munsi y'ibirenge byawe byera kugira ngo wongere uganirize ubugingo bwacu mu izina rya Yesu amen. Mufashe dukomere Imana amashyi twabitekerejeho twese. Ndabaramukije izina rya Yesu. Ndashimira Imana cyane ko yampaye umugisha wo kuba hano hantu. N'umugisha ari indirimbo turirimba ivuga ngo n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ariyo muzi n'umugisha ukomeye kuba mu nzu y'Imana. N'umugisha ukomeye kugorobereza mu nzu y'Imana. N'umugisha ukomeye kuba hano hantu. N'umugisha ukomeye kuba mu buhanuzi. N'umugisha ukomeye kuba twicaye hano hantu. Ahantu harakomeye cyane. Gusa kubyumva hari igihe bidapfa kuza kubera ko ni ibintu duhorana. Ikintu duhoramo biragoye cyane kugira ngo mwumve ko ari ikintu cyatari. Nta kintu cyatari nta kintu cyatari twakoze cy'igitangaza kugira ngo tube turi hano. Nuko gusa twabihisemo kuko hano sirirango ryose hari abicaye mu kabari weekend igiye gutangira, hari abandi bari
imipira irahari ko barimo kureba akabumbu, hari abandi bari mu mafilime, hari abandi ahantu hatandukanye, ariko kuri hano, haleluya, bwira mugenzi wawe ngo kuba hano ni iby'agaciro kanini cyane uko amaze kubitubwira. Kubyumva, kubivuga, ku cyumweru mwari hano, ku wa kane turi hano, ku cyumweru tuzoba turi hano, no ku wa kane, no ku kindi cyumweru, nta kintu cyatari. Yesu ashimwe. Nuko gusa twabihisemo. Amen. Nta kintu kidasanzwe. Ariko ikintu rero, Yesu ashimwe, turi kumwe, nagira ngo dutuze. Yewe muvandi, watwaye amateraniro, ubu materaniro ni wowe yafite. Tuza rwose mumfashe kugira ngo tuze kwinjira mu birere by'ubuhanuzi neza, tuze mbabwire ikiri ku mutima naje. Yesu ashimwe. Nta kintu cyatari, nta kiguzi, nta muntu washyize hariya ngo bamwake $100, nta waje ngo bamwake inka, nta waje ngo bamubwire ati turabanza tugukubita inkoni 100 ugura igitaramo kuri uyu munsi. Twabihisemo, niyo mugeze hano turabashimira, tukababwira neza, tukabahanurira, tukabatura amagambo meza, ofete nta murumva ko ariko mwabantu kuba hano hantu. Amen. Muri audience y'Imana, tekereza uyu munsi twakiriye Perezida wa Repubulika hano hantu, noneho uruta abaperezida bose babayeho n'abariho n'abazozaho, icyo kintu tucyumva gute? Amen. Gusa politike y'Imana iragoye cyane, iragucanga, hari igihe gucanga rwose, ikintu gikomeye ugasanga kiraho paka ugwihishuriwe. Ariko gutya ni ibintu ubona rwose bisanzwe, ndetse umunsi profete atinje mu kirere cy'ubuhanuzi ukabona abantu bayuye, bafite intege nke, ntizagenze neza. Politike y'Imana iratangaje cyane. Dukomere Imana amashyi. Imana idufashe wishurirwa aho tuba twageze. Aha ni muri presence y'Imana, icyo kiraduhagije. Ndashimira profete, inshuti yanje, iyo duhuye amba amafaranga. Uko duhuye amayero agira urya akamba, amadolari akamba, kuri momo akanyohereza. Murumva uwo muntu ra yaje iwacu, ndabyibuka abari bahari. Icyo cyumweru twaratashe twese tuvuga ngo se uyu muntu aba muri iki gihugu. Yarashyize haheza bishop amafaranga kandi menshi, iki envelope gengana urya. Abadiyakoni babo bazana envelope z'abadiyakoni, protokole zizana envelope za protokole. Igitangaje, atanga amafaranga, turibaza ibintu bibaho. Nzamubwira kenshi iyo duhuye nkamubwira ati Compassion International. Umuntu wayishuriwe Compassion akabishiramwe abazungu, akabwira umukecuru w'umuzungu n'umukire wabo n'umukene wabo, akabwira ngo
nubwo ntacyo ufite ucuruza dodo uzoza ucuruza dodo ariko ugira umuntu umwe muto w'imfuzi mu Rwanda wishirira ishuri. Tekereza umuntu uri mu Buhindi cyangwa umuntu uri muri Amerika acuruza dodo akavuga gusa ngo iyo mbuto muyakire. Uwo muntu, amen, aba ryo jambo ngiye kubaganiriza, abakoze rya jambo rivuga ngo gutanga bigira gute? Bizana umugisha kuguruta seto. Uyu mugabo umugisha w'Imana abaye hano n'icyakora aranyanyagiza rya jambo. Imana Israel Prophet umugisha ni inshuti yanje, ni inshuti y'itorero, ndamukunda rwose. Wakoze kumva iyi audience y'abantu, abantu benshi hano ntabwo banza. Hari abonzi nabonye abakristo bacu baje kwakira umuriro w'ubuhanuzi n'ibindi Imana bateguriye. Hari abandi batanze, ariko ni umugisha ukomeye kumenya aba bantu bose, ukomeye cyane. Munyemerere rero sobanurira ijambo. Wakoze profete, Imana iguhezagire rwose, wakoze cyane, uri mu birere bikomeye. Uyu mugoroba mu witege, reka mbahe ijambo bukeya hanyuma duhite twinjira. Umwe aturuke hariya undi aturuke hariya, babakubire hagati. Ubuhanuzi ku bundi babatera ubuhanuzi, abarwayi bakire, nayo teme dufite. Ni umugisha ukomeye cyane. Naje ubuhanuzi ni sawa. Reka dusome Abami, badushirire hano, nabonye babikora neza. Abami ba kabiri ibice 5 murongo Abami ba kabiri ibice 5 murongo w'9. Abami ba kabiri ibice 5. Bashaka kudushirira hano, ngaho dushirireho. Abami ba kabiri ibice 5 murongo w'9. Bikore nimva hano hari ahandi njya kubwiriza gato. Umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza n'abandi babimuziho ninde? Barahari? Naye dusomere. Twagiye dusome mu izina rya Yesu. Uzi gusoma Ikinyarwanda neza, naje ndabiza ko hari utuntu tuzatundeka. Yego. Twagiye. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye. Yego. Hagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Komeza. Elisa herako amutumaho ati, wiyuhagire muri Yorodani 7. Yego. Umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Komeza. 11. Namani abyumvishe ararakara. Yego. Arivumbura ati, yego, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare, atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, aremba arembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Yego. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa, ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli? Yego. Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Komeza. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, yego data, iya wo umuhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, nkuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Amen. Amen. Uzi gusoma kabisa. Usomere muri Yohana. Arabizi, yagaza afata desi mu Kinyarwanda 10 ku 10 rwose. Kadomo na kitso.
Yohana ibice 2:5. Yohana ibice 2:5 dusome mu izina rya Yesu. Nyina abwira abahereza ati Ego. icyo ababwira cyose mugikore. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ku mpamvu z'uko umuntu atagomba gufata umwanya wose, ariko kandi ku mpamvu nanje umwanya afite, ariko message iraba yumvikanye. Namaje gushimira Imana n'abahanuzi bayo, namwe mwese nk'abakristo mwakoze kuntumira. Reka mbaganirize ijambo rivuga ngo icyo akubwira ugikore. Amen. Iryo jambo ryarambashishe mu mutima, ndaryumva, ndarikunda, ndarisobanukirwa. Habaho kumva no gusobanukirwa. Ayo magambo ni ibintu bibiri. Buriya imodoka hano hasi ko ziratambuka ziri mu muhanda, bakubise ifirimbi iri mu muhanda, donc biravuga. Inyoni ziramutse zivuze hano haba agashamba zikavuga, ziba zivuze, ariko nditwomenya ngo zivuze gute, nditwomenya ngo zivuze gute. Hari umunsi nari muri Kenya, noneho mfite amanyakenya shaka kuyavunja mu madolari. Ndi ku kibuga cy'indege, mbwira mu échangeur, ndamubwira ngo $100 ni ngapi? Iryo jambo $100 ni ngapi yomenya umukongomani w'Ibukavu cyangwa w'Ibuvira, ariko wo muri Kenya ndiyo nahoje $100 ni ngapi? Arambwira ngo tiyambwiye ngo sisiki, yarambwiye ngo sielewi. Tandukanya kusikia na kuelewa, kumva no gusobanukirwa. Amen. Tiyambwiye ngo sisiki, yarambwiye ngo sielewi. Tiyambwiye ngo sinumvishe, yarambwiye ngo sinsobanukiwe. Imana yagabuye ibintu, irabifata irabugabura. Bimwe nakazi ikora yo nk'Imana, ibindi nakazi twebwe dukora. Kuko ari ijambo Pastor Ruhimza Aroni wa Restoration Kimisagara yaje kutubwiriza, avuga ijambo nk'iryo yumva cyane. Iwe ashiramwe akantu keza nakunze kavuga ngo turabafatanya bikorwa n'Imana. Imana ibishatse. Nabonye profete hariya afite aparitse imodoka nziza cyane, yo ya mbere. Mu modoka yicayemo harimo akayaga keza, hari utuyaga bashiramo ukumva ni twiza kabisa, agahewa keza, agashiramo n'indirimbo nziza, ya Mbonyi, ya Larume, ya Zafu, ya icyo ashaka, indirimbo nziza, fete. Icyo nshatse kuvuga, Imana yaragaba. Imana ibishatse twese hano twosohoka, marayika ahagaze ku ruge hariya, umuntu wese akazamuha kontake ya V8 akira. Banza mureke ukoma amashi, ndashaka kugira ngo mwumvire isomo. Banza mureke kunkomera amashi, nta mwanya afite. Kandi mwakomye, mwakoze cyane. Imana ibishatse twosohoka hariya ikaziguha kontake ya Range Rover. Nabonye sinzi abandi ba mama baparitse nziza, nayo ni umuriro. Ishatse fotokopi kayikura mu ijuru, wasohoka hariya kaguha kontake. Ibishatse si igipindi, yitwa
ishobora byose, niko yitwa. Uzi ishobora byose. Umunsi umwe yabwiye Abisirayeli ababwira ngo ndashaka ko mbereka ikintu gikomeye, muzoza murya mutahinze, mutagiye ku isoko, ntacyo mwakoze, buce mu gitondo musanga ibiryo bitetse muryi. Imana ibikora imyaka ibiryo bikava mu ijuru. Namwe mwibuke process yo kugira ngo ibiryo bishike ku meza. Umuceri w'umutanzania ushike ku meza cyangwa w'umunyarwanda, mwibuke processes zo kugira ngo inyama na bya bindi byose bya birungo byose bishike ku meza. Mwibuke kawunga kugira ngo ishike ku meza. Mwibuke uko biza bigenda kugira ngo Imana irabwira ngo ndashaka kubereka ko shobora byose bishatse kandi ndabishatse. Ibiryo bizoza bitekerwa mu ijuru mu gitondo, muzinduke murya, ndabishatse. Muzobaho imyenda itabasaziraho, idacafura, mutoga, kandi ntimuzogira ubucafu, kandi ntimuzomeza. Niko nabishatse kandi niko byagenze. Abaza basoma Bibiliya, urugendo rw'Abisirayeli rw'imyaka 40 niko byagenze. Haleluya. Baryaga badahinze, tibagira ubucafu. Igitangaje, inkweto zabo tizashaje kandi tizashize. Icyongeye urukweto kubwenge Imana aduhaye, tuzi ikintu gikura nikidakura. Urukweto rugakurira mu mwana ufite namba size imwe. Nimba buriya twese tutatandukanye, hari abantu bafite size 10, 13, 5, 7 size. Kutufite size zitandukanye. Size ikirato tikiza gikura. Ari cy'abazungu, ari cy'abanyarwanda, ari cy'abashare hakurya, nta rukweto ruza rukura. Ariko Imana irababwira ngo urukweto uko ikirenge gikura niko n'urukweto zoza kugira ngo mbereke ko ndi Imana shobora byose. Ibishatse twosohoka no twese ikadufunguriza amafaranga kuri Equity cyangwa kuri Beka, ikuzuza amakonte. Ibishatse kuko bishatse ibikora uko ibishaka, yitwa ishobora byose. Haleluya. Ariko Imana nta kizakora muri ibyo byose abanakina. Kubera iki? Ibintu biragabuye. Nico shaka rero kubabwira, hari akazi k'Imana, hari akazi k'abantu. Urashaka kubona Imana mu buzima bwawe, umva aya makuru. Urashaka kuba uw'imbere utazoba uw'inyuma, umva aya makuru. Mugani w'abandi kuri radio ngo icyambere n'amakuru. Umuntu yakurusha amakuru azakurusha gukomera. Imana ibwira Abisirayeli, irabwira ngo ndashaka ko mumenye iki kintu. Iyo umuntu adakoze ibyo agomba gukora mu buzima bwe, Yohana Yesu bamutumira mu bukwe. Ubukwe buraba, profeta azashingira amakwe, naje azanyashingira menshi cyane. Ubukwe buraba, batumira Yesu. Yesu nyine, Yesu kurya ari Yesu idusenga. Baramutumira ati hari invitation, mwese tuzadutumirwa amakwe, twambarira amakwe, tuzotaha ubukwe. Yesu baramutumira na Mariya ngo ashike vino, fanta, cyo twebwe dukoresha fanta zirashira, stock irashira, abakwe bataragerwa. Akajagari karaba. Muzi muri mu gisharagati bateguye abasangwa akaba aribo, sinzi umuntu wari ushinzwe stock uko byagenze. Yamagira gutya ngo ibiryo birashize, ngo fanta zirashize. Ati fanta zirashize, abakwe batararya. Ati kwase bukwe bose ntibararya. Akavuyo karaba, umutekano mukuraba, ibibazo biba birabaye. Ati byagenze gute? Niko byagenze, sinzi wari ushinzwe stock uko yarangaye,
babyinjiramo nyine biba birashize. Igitangaza kirabaye. Akavuyo kamaze kuba, Mariya amenya ko akavuyo kabaye. Umva amakuru, araza ngo abarebe, amenya Mariya yarazi Yesu. Icyambere ni amakuru. Haleluya. Mariya yarazi Yesu. Mariya twite, marayika araje mbere ataratwite, aramubwira ngo dore uwo mwana utwite, dore izina rye, dore icyo ashinzwe. Muri make niwe gisubizo cy'ibibazo byose by'abantu. Niwe gisubizo. Ni igisubizo cya fanta mu bukwe, ni igisubizo cya malariya, ni igisubizo cy'akazi, ni igisubizo, ni igisubizo. Haleluya. Ni igisubizo, mugeze ngo ni igisubizo. Ni igisubizo cy'abahungu bashaka abagore, ni igisubizo cy'abakobwa bashaka abagabo, ni igisubizo cy'abashaka amaviza, ni igisubizo. Cyambere ni amakuru. Mariya yaraza ayo makuru, amenya ko ari igisubizo cya fanta mu bukwe. Aragenda abwira abantu, protokole, amagana mukuru wa protokole ati ngwino hano, uyu muhungu w'iwanje ndamuzi, uyu mutipe ndamuzi, namubyaye, ni yitwa mu mazina ya Yesu, ni igitangaza, yitwa igitangaza. None rero nabonye mufite ikibazo kabisa, mugende icyo ababwira niryo jambo twasomye. Icyo ababwira mugire gute? Abo bantu ni beza, nibo bari bababaye kabisa. Abo bantu ni beza cyane. Aba protokole mukuru abayamwumvise. Mariya ahita agenda abwira Yesu uti kavuyo gakabaye kandi urabizi cyakuzanye hano mu isi, waje uri igisubizo cy'abantu. None fanta zashize, gomba kumenya ko wiyaraje. Fanta zashize, ukeneye fanta. Tema uko niko byagenze. Ukeneye quelque part ari ukuntu byakugendekeye nabi. Umva amakuru, Mariya Yesu araza atari kwigihe cyanje ndikiragira ibyo birakureba nubwo kitaragera. Ugomba kunyura muri sansenike ukagira uko abantu ntibagomba kurira wahageze. Ugomba kwiyaranje abantu ntibagomba kurira uhari. Iyaranje nk'umuntu nyine nubwo utaratwikururwa ariko gira icyo ukora. Yaranje vraiment, aranje abantu ntibagomba kurira. Yesu araza gahoro abwira babati fanta zashize ati gitangaza cyaha. Abakwe ntibarati ntabakwe ntaki, kandi dukozwe n'isoni mu muco wacu. Abakwe n'abantu bakomeye cyane, ntibazavugwa mu izina. So bukwe abaho se agira icyubahiro tavogerwa ataho bimeze bite. Yesu arabareba abona kabisa barababaye, kandi bwira mugenzi wawe ngo ntugakorwe n'isoni. Isoni kugira ngo zizo gukore nkuko kabisa. Yesu arabegera arababwira ati nabonye mubabaye nubwo igihe cyanje kitaragera, ariko umukecuru hano amereye nabi. None arababwira ngo protokole mukuru, bwira abahungu bawe baje kuvoma amazi. Bari bafite ikibazo cy'amazi, kibabaza ngo ayo mazi suyu, aya mazi avuga ni dukeneye amazi cyangwa dukeneye vino. Iyo tubwira ati ngaya amafaranga birumvikana muje kugura. Ko aratubwira ngo tuje kuvoma amazi, dukeneye amarobine arahari, hariya hari inzuzi hano twogimanuka hepfo mu kabande tugashaka amazi. Dukeneye amazi, dukeneye vino, dukeneye fanta, nizo zashize. Abakwe turabaha amazi. Bahise biruka direct bavoma amazi. Mwamara ati mwayashikije, ati twayashikije. Muyasuke mu bibindi, base mu bibindi. Ngo mu mihango y'abayuda base mu bibindi. Mwarangije gusuka mu bibindi ati
mufateho gatoya muheze protokole mukuru bafashemwo dukeya baheje protokole mukuru atinywa niko bavuze kandi bavuze ngo icyo avuga tugire gute tugikora umvishe protokole ati okay arasomye ngo chef manager bigenze gute mwazanye izibishe mbere muzanye iziryoshe nyuma umva amakuru haleluya arabwira ati zari zibishe iyo zibiya baba barazimaze ahubwo zakorewe ahantu hatandukanye Yesu yakoze fanta uruganda rwa fanta Yesu yakoze n'uruganda Bralirwa ya fanta yakoze tibihuye gira mugeze wango tibihuye Yesu arakora n'abantu bagakora produit tibihuye produit nibigize gute zakorewe akatwa tiyari ibishe n'abantu aba ahantu habiri iyo Yesu abwira baba ngo nimuje kuvoma amazi tibagenda ese aba bantu bari kubona vino musubize nicyo rero kibazo tugira ijambo ry'Imana riravuga ngo tukaza mu nzu y'Imana muzirituro ukaza gute ukugize gute amazi yagushiranye ukeneye ibintu bihindura ijambo ry'Imana ni igisubizo genda uza kuvoma amazi ngo yango ni kuri none urashaka ngo bigende na twarashwigiriye turahwera ijambo riravugwa ngiri turisoma mu buryo bw'ikinyarwanda abazi icyongereza basomye mu cyongereza ya kuvoma amazi ngoya okay zishwa n'umuntu tangaza kizokuba kandi muzi profete yaje wacu aratubwira ngo iwakorera mu mahame shakuvama amazi barirute direct voma amazi mushire mu binani direct nagumeka mukore gutya hanyuma final bigenda gute fa amazi ahinduka naho bishingiye soma Bibiliya irakubwira icyo ugomba gukora Yesu aje kubavomera amazi yaremye iriba narangiza aje kubavomera amazi erega mwebwe sibahati ngo sinshoboye simbashije senga iminsi 70 dufite amasengesho yo kubohora ibintu yasenge tusenze ngo mudusengere urashaka ngo Yesu aje kuvomera amazi aze namara gushika y'amazi ayashwe mu bibindi akazi ka Yesu nakahe akazi k'abantu nakahe menya amakuru akazi ka Yesu nakahe akazi kawe nakahe ibintu iyo bikoranye turabafatanya bikorwa ibintu amazi ahinduka vino sobanura ijambo rwose nsoza haleluya najega kuko ndahanura sibyo ndahanura je kuvoma amazi ngo biragoye Yesu je kuvomera amazi bikorere ega wewe sibahati je kuvoma amazi menya aka uruhare rwa Yesu hano ni hehe uruhare rwawe nuru iyo bihuje amazi ahinduka igitangaza kiraba vaya makuru
Yesu ashika kwa Lazaro, two tuntu tubiri nsoza. Ashika kwa Lazaro, sanga Lazaro yapfuye. Yesu yagaza yerekwa kurusha profete Ernest. Niwe wa mbere, niwe wabiremye. Ngo ashikara babwira ngo muje kunyereka aho Lazaro bamushinguye. Yarahaze, ariko uruhare rw'abantu rurahari. Kazi kawe ngahariya, muje kunyereka. Bamamufata ukuboko baramutwara. Iyo bamubwira ngo titugende, yari kuhamenya, ariko Lazaro yari kuza. Muje kunyereka Lazaro, bahita bagenda. Menya uruhare rwawe, menya ahawe naha, aha Yesu naha, hanyuma witega igitangaza. Ibyavuye birazuka. Muje kunyereka Lazaro. Lazaro bahita bamufata ukuboko baragenda. Ngaha ngo bashikara babwira ngo nimukureho ibuye. Yesu siwe wagiye kwiyereka Lazaro. Na ofete ndashaka kubereka ibanga ririmo. Abantu bakeneye ibitangaza, abantu bakeneye kubaho, abantu bararushe. Kandi ukukuru nuko tutakoze ibyo twakagombye gukora. Bya bindi tutakoze nibyo bituremereye, nibyo byaturunze imisozi, nibyo byatubereye amarira, nibyo byatubereye agahinda, nibyo byatubereye ishafu n'agahinda. Bya bindi ijambo ry'Imana ridutegeka gukora titwabikoze. Zavuyemo agahinda, bivamo umubabaro, bivamo ishafu, bivamo impfu, bivamo kubabara no kugogwa kwisi. Turagowe mw'abantu, turagowe, dufite ibibazo, dufite agahinda, dufite amarira. Ariko urashaka kwibinda ubuzima, ugenda ubona ibintu by'impinduka umunsi ku munsi. Menya aya makuru, menya kino gitabo. Yesu araza ngashike arabwira ngo siwe wakuyeho ibuye, mukureho ibuye. Umva sasa uruhare rw'abantu, mukureho ibuye. Abantu sibo bahamagaye Lazaro. Umva amakuru, abantu sibo bagize gute, bahamagaye Lazaro. Baramubaje ngo Lazaro, abantu sibo bahamagaye Lazaro. Ntabwo abantu bahamagaye Lazaro. Akosa akazi k'abantu. Aravuga ngo Lazaro sohoka. Lazaro yasohowe niki? Ni ijambo Yesu. Ariko Yesu siwe wagiye kwiyereka. Yesu siwe wakuyeho ibuye naho hantu ushaka kubereka. Yesu si uzi ukuraho ibuye. Yesu si uzi ukubwira. Yesu umva aya makuru. Aha Lazaro iyo bataza gukuraho ibuye, siwe wahambuye Yesu. Nguko Lazaro yarahambiriye mu mashuka, siwe wahambuye Yesu. Yesu siwe wamuhambuye. Ofete kariya kazu k'abantu, kariya kazi k'abantu, kazi k'abantu. Iyo mw'abantu mwe tutakoze biriya tugomba gukora. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo senga utagwa mu mosha ntusenze. Uko kudasenga birakugwisha mu mosha. Senga utagwa mu mosha ntusenze. Fata iminsi 3 usenge, urwane n'ikintu kije kukwaka umugisha wawe. Tubikoze hanyuma bikadutera ingaruka zikomeye cyane. Ahantu twasomye mu bana, Namani yari umuntu ukomeye cyane, umugaba w'ingabo uteye ubwoba, umugabo ukomeye cyane, generali. Kandi ngo yari generali w'intwari, buriya nabo ngo bararutana. Yari generali ushika mu rugamba, agapanga intambara, akamara abanzi gitangaza kikaba. Icyo kintu yari agisobanukiwe, yari intwari mu ntambara. Mwamare gushika, ijambo ry'Imana rivuga gute? Riravuga ngo ageze hariya, generali mu ntambara, ngo yari yararwaye ibibembe, yari afite ikibazo cy'ibibembe, arwaye ibibembe, ameze nabi, atameze neza. Generali ngo ashike amenya amakuru, hari agakobwa bari baranyaze, bajanye iwiwe kaba gakozi, kavuga amakuru ati nyamara iwacu haba umuhanuzi
haba Erneste w'iwabo, bagira Erneste w'iwabo witwa Elisa. Uwo muhanuzi databuja yohura nawe, uwo muhanuzi databuja azakora ibitangaza n'umuhanuzi w'Imana. Niko bimeze, ati niko bimeze. Abibwiye umugore abibwiye umugabo yamayirukanga kwa perezida mukuru w'igihugu, aramubwiye bafata amafarashi, amazahabu, amabuye y'agaciro, imyenda yo gukuranwa, baza ku mwami ngo bashike ku mwami. Arashika ku mwami aramubwira ati hano twumvishe ko mushobora kudukiza. Umwami atoya, oya jewe sindi Imana, mugende mushake. Ibyo ni ibintu muza mutwenderanya kuko bari abanyembaraga cyane abo bantu bo kwa Banamana. Muza mutwenderanya ko muradushaka impamvu tuzadukiza ibibembe, tuzatubitera ndituzi yo bizabe. None muje gute? Bigenze gute? Muratubwira. Elisa akaba mu cyumba cy'amasengesho iriya, ngo ashike. Elisa ari mu cyumba cy'amasengesho, abayeretswe Erneste w'iwabo, abayakuruye, yazuminze, abayakuruye ati atuma mwamatese. Ntuzi ko Israeli igira Imana ifite ubushobozi bwo kuvura ati cyane ibibembe. Ati mutumaze ngo amare gushika, azanye n'icyubahiro cy'autorite, azanye icyubahiro cy'ubugenera. Araza ngo amare gushika ati bugenero rwose, ngo ashika ati none ati umwami ashitse, ati none bimeze bite? Tiyamuza amutumaho, aramwira ati mon general, ati ugende Namani wibire mu mazi inshuro zingahe? Inshuro 7 witaye. Amutumaho. Ba generale bararutana. Wibire mu nshuro 7. Niryo jambo nangirijeho, nyaboneka munyihanganire gira mbabwira ko kanyuma. Inshuro 7 nuko wibire numara urabukize wita. Gahoro uwanuzi mu mavuta. Gahoro genda ngakurya umukuru w'igihugu azavuga ministre bimeze bite, umuturage bimeze bite, ibintu byose muza mumva yihanukira. Ni gahoro rwose. Genda rwose wibire muri Yorodani, nurangiza urakira witahire, ugende wibereho papa, umenye ko uko nyine. Ariko ubikora inshuro zingahe? Generale yamatiwe no. Afite faranga, afite izaba, afite amayero, afite amabuye y'agaciro. Iwabo barabakira, yazanye ibibuye, imodoka iruzuye z'agaciro. Arambye nta no kuza ngo nkoreho, nta no kuza ngo tubonane, nta no kuza nyine murabizi ngene abakire babimera. Nta no kuza fete n'agasuzuguro. Atumyeho umwana ngo ngende iwacu ntiyabizuza. Atangiye kuzana amakaprisi iwabo, ni nani bugenerale. Hano gaba abandi ba generale kandi gabararutana. Ati no, abwira abayiskoti bati dutahe. Tokenda mugana abakongomani. Tokenda. Barasohotse, urumva abasirikare barumvira, baba escort baramwegereye, atariko databuja. Iyo tubwira ngo twikorere iyi nzu n'amaboko, titware kwisambura tukayikora. Kana iryo jambo gusa ryorohe, wabikoze tukare. Ati kandi nyine yamagenda muri Yorodani, mara ya kwanza akuna, mara ya pili akuna, mara ya tatu akuna. Iyageze kuri mara ya 3 akagarukiraho, yari gukira. Umva amakuru itakubwira mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7. Haleluya! Mara ya ngapi? Ya 7. Inshuro 7. Namani ubuzima burabohoka, ubuzima busa neza, ubuzima bugira amahoro. Namani aratangara.
aravuga ngo mbonye imana y'Isiraheli, mbonye imana y'agakiza, arikorera amabuye y'agaciro aragenda. Nibwo Ernest w'iwabo yaje washika ati Yakuba, Elisa nibwo yamwitse, nabonye imana y'Isiraheli. Hanyuma urashaka ngo bigende gute? Nazanye amato. Urakoze cyane, genda uzosenga imana y'Isiraheli. Ndagushimiye n'abantu. Iyo Namani abwirwa ngo genda muri Yorodani, kurya ari yivumbuye ntagenda, yari gukira? Nicyo kibazo sasa. Icyo babwira, urashaka kubohoka, urashaka kuba inyuma, urashaka ko abadayimoni batazozakurira uko bishakiye, urashaka imivumo kizakuvaho n'urubyaro rwawe. Soma amakuru ya Bibiliya, soma Matayo, soma amakuru y'ituro, soma amakuru ya sosiyali y'abapfakazi, soma amakuru y'abashumba, soma amakuru y'abahanuzi, soma amakuru ya mugenzi wawe. Arakubwira icyo ukora, hanyuma icyo Imana yaguteguriye. Nkunda ijambo rivuga ngo erega izibyo nibwira azabagirira. Birahari, ni umugisha, ni imbere, ni ukuva mu isi turi abatsinzi tukaja mu ijuru. Imana ibahezagire. Amen.